vidi one. Ajde ti bila i odgovor. Pa evo sve manje tamo. Dovoljno smo primili za vas. Niste donijeli ništa, nisam ništa. Ali više je kasno, ne treba ništa. Ne, nemoj više, pusti. Evo ga. Vidiš, posle ja sam bila tamo. Ovo, a već je ono, ja sam sam včera bila, sve pleteno, ovo sam na lancu. Odlično. Vaterpola nego od onoga. Ja pola, ja pola, čeka, ovo je boje prisit, jer će boje povrati. Jorke, ti Nive. Nive će dobro. Bože pomozi. Jesu u komadiku tiš, tako si skrela malo i... Točno mjere, ma točno. Odlično, vi kako je lijepo miješano. Ovo je Nedana umislila su 20 kila umislila Nedu. Ne možeš misliti. Rekla mi je, niti nam 10 kila. Ko te nego ti si zbojila se? Nisam se malo. Vidite kako idemo lijepo provod, vidite da je napra. Ne ide. Na ovo ne gre krta. Dobro je, Bogu hvala i navija. Da. Ja sam i do sad domaćina. Životan je mi je sempre uzate makarone, a više... A nije bome lako di sjediti i praviti jer vas zabole leđa. A to je upadova kičma. Ova je kičma. Zabolite među... Boli? Evo je ne bolu noge, a ka mene ive bolu... Još malo duže ili kako? Dobre. Vidiš koliko ćeš rastegnuti po ovemu kako je rezan, znaš. I na misi, i na kafi 3 u nje, i to je velika stvar. Sasta se 3 sestre u nedjelju i poć na misi. Da on jedino ne, da će on dolazi doli jedino, mislim da će dolazi dok ne umre. Da. Ja sam danas mislila, moram pitati. Dobar dan. Dobar vam je za kampuš, jel? Evo se, kaj?